Ketut Wirata sampun D13 Nyoman Gendel. Banyak beda apa tuh? Titiang lunas sering jadane sareng sami tolong di pos dingal atur titiang iki sane pusing kegarapan ane pusing nyemak kecair pengaduman tolong geser anggo lumut di pos pandan kosak kita bagus lagi walako sareng Bapak Wali. Geser agak keluar dari benih, tolong tidak itu bos sambil dia ini yang ngerti pembahasannya. Awak mungkin awaknya agak keras gede nih, mantap puput karya dadanya sareng sami nih.
Lanturan Kitian rank kelompok D nomor 14 Ana Agung Ketut Ayu Patnowati D14. D14. Payang Wedo